waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you is to you. Because I'm happy. Clap along. Bring me down, can't none down, can't none bring me down. I said. Ketika Kau Menyapa, lagu ini saya tulis dulu pernah jadi soundtrack, dipersembahkan untuk Ibu Sri dari request.
sudut hariku, kau datang hadir sentuh hampaku yang dulu tak pernah ku cari, kini menghampiri. Sinarilah aku mentari, hangatkan relung-relung jiwaku. Kini ku sadari, oh kasih, kau tercipta untukku. Ketika kau datang, buyarkan senyummu, senyummu, candamu. Sia-sia ketika kau menjabat at the end of my day, when I hang my head and I hear my heart say, love is just a game you don't play, you never win anyway. My heart still I was round about. Datang melanda di piladang harinan sadang patang-patang dangal dek sana kesenian irama Minang Kim basamo kami DJ musik kita merendang kita bayar angkat kupon ayo diangkat kuponnya boleh bayar asik. Tando si tujuh bandanyo dalam bakal pimpinan mudonyo di denai makin mandalam mana adik malengah sajo mana tuh bunyi
balik. Iya Bu, oke deh. Baik, masih kupon merah ya. Senang masa manusia jika diambo nenek tongolan senangi batunya lagi. Kalau nanggae jalan batu dan balik 3 pelampe sampai 9. 9 balik 31 sampai 959 73. Pak Eri, 3 pelampe anu le Pak Eri. Mana tunggu. Angkat lagi kuponnya, Bu. Asik. Hey. Asik. Punyo, alah. Alun ado punyo. Di sampungan lain. Kalau malapan nan pun yang lansir 1 75 29 cuo banyak seorang Pak Kurba. Oke, Allah suku merah tuh, Allah tuh 31 9 balik Pak Kurba. Oke. Hadir bersama kita pada malam hari ini Bu Sri. Kemudian juga ada Bu Wit, guru bahasa Inggris kita dulu. Ya, yang baju kuning hadir Bu Wit bersama kita pada malam hari ini. Mana nalun sempat salaman, Bu Sri nyebut kuliah malam ini. Kemudian juga hadir Pak Win, wakil kepala sekolah, Humas, alumni dan majelis guru yang ada di malam ini semakin terwujud lebih jauh dan lebih dekat, lebih erat nantinya masa yang akan datang. Akan tamat 1 game, kita nanti akan, karena pembicaraan terakhir saya dengan Pak bahwa pengakuan dari beliau tidak terakomodir lagi. Main sedang berkesan 1 juta dipegang oleh 85 yang besok juga mau reuni beliaunya. Tapi beliau tidak tahan dana, apa yang bisa diberikan hari ini untuk sekolah beliau berikan hari ini. Jalan 1.200.000. 1.200.000. 88 maju 1.200.000. 589 masuk. Ya. Oke. Lah di posisi 17 tengah ya. Kita beri di posisi 2 juta. Angkatan berapa yang mau menyumbangkan beasiswa? Ya, kita berikan aplaus untuk 85. Semangat Pak Yonarisa dan para angkatan 85 yang hadir. Oke, salam. Ya. Oke. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat hadir bersama-sama di sini dalam acara reuni Perak alumni 91 dan insyaallah besok reuni angkatan 85. Jadi dengan demikian kami juga mengundang semua yang hadir di sini, Bapak Ibu guru dan kawan-kawan semua lintas angkatan untuk hadir besok di sini tempat sama dalam rangka tadi ya reuni tamatan tahun 85 itu ya. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir. I don't practice Santeria, ain't got no crystal ball, but I had $1 million, but I spent it all in pocket town that had a and a Sancho that's in